Rahajang semang alit-alit sami punapi gatrane rahina mangkin dumugi sami kena lan rahayu nggih. Kecunuk malih sareng ibu ring petemon sane kaping 3 rahina mangkin ibu jagi ngajahin alit-alite indik teknik mesatwo Bali. Sedurung pelajaran kekawitin ngiring ucarang pangastun karep Om Swastiastu. Dumugi napi sane kepelajahin reside keresepang. Rahina makin ibu jagi ngajahin alit-alite indik teknik mesatwo Bali lan tetikesan rikale mesatwo Bali sane patut. Tujuan pelajaran rahina makin mangde alit-alite preside mesatwo Bali nganggen teknik lan tetikesan sane patut. Rahajeng miar saya. Om Swastiastu. Nah, alit-alite sami niki wenten teknik mesatwo Bali. Ring teknik mesatwo Bali nika wenten papat sane patut alit-alite uni ngayang. Nggih, sane kepertama wenten penguasaan materi, sane kaping kalih wenten gaya bahasa, sane kaping 3 wenten penjiwaan, sane nomor 4 wenten kreativitas. Mangken ring penguasaan materi. Ring penguasaan materi nika wenten hafal, lancar, memperhatikan tanda baca, teknik penyampaian, lafal utawi pengucapan kata lan ketepatan satwa. Ring gaya bahasa nika wenten penekanan utawi penegasan, wenten penyampaian pesan, wenten intonasi, wenten tanda baca. Mangkin penjiwaan. Menurut teori rasa disebutkan ada beberapa jenis rasa, yakni wenten sedih, wenten seneng, wenten bangga, wenten marah utawi pedih, wenten patuh, gembira, kepahlawanan, lan terharu. Mangkin ring kreativitas. Sisi kreativitas memang beragam. Dalam mesatwo Bali ada beberapa kreativitas yang sering ditonjolkan, yakni sikap tangan, sikap kaki, sikap tubuh pada umumnya, mimik wajah, gaya mata, sekadi melirik, menoleh, mendelik, menatap, sayu, wenten suara jelas, wenten isi pesan, wenten pemilihan kata utawi sor singgih. Mangken wenten tetikes mesatwo. Tetikes mesatwo mangde satwo sane kebaktayang preside memargi becik miwah nudut kayun sang sane mirengang. Nah, wenten tetiga ring tetikesan mesatwo. Sane ka pertama wenten wirama. Napa nika wirama? Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane preside nudut kayun sang sane mirengang. Nomor kalih wenten wirase. Napa nika wirase? Wirase inggih punika kewagedang maktayang satwa antuk rase
mangde nenten sekadi anak ngapalang. Sane kaping 3 wenten wirage. Wirage inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang satwa. Om Swastiastu. Nah, leta-leta jak makejang. Demen ningahan satwa? Tae na leta-leta ningahan satwa? Nah, amun demen makin ibu jagi mas satwa Bali sane mamurde i siap selem. Direngang nggih. Ada kone ketuturan satwa i siap selem. Iya ora hina i siap selem karena bulune selem, terasne selem, batisne selem, neket jetne kone selem. I siap selem ngelah pianak pepitu eluh muani. Pianaknya ane paling cerika ada nina idoglagan. Kenapa ada nina idoglagan? Si Roni. Iya ada nina idoglagan sawire iya tonden tumbuh bulu. Nulik klik konden tumbuh. Kacerita i siap selem ngalih amah ke tengah alase. Nekad ia di dau pangkungi sedeke ia idah ngalih amah ajak panak-panakne. Sakina langite mengkuduk, kuleme gede, angine melinus, nyiriang lakar duwun hujan. Didu isiap selem lan panak-panakne bengong. Anak-panakne ngomong, mai mole ijang takut, doi wase kuleme gede gadi sinang lakar hujan. Saut panakne nelena, nah cerik-cerik aja mukejam, ada cening takut. Yen iraga mulih jani pedas di jalan iraga lakar hujanan. Ento iwasin ditu ada pondok mai kemu ditu maengon. Do iwasin adik cairnya ade paling cerik ke idoglagan. Iyo tonden tumbuh bulu, yen iyo pepes hujanan, sinah iyo lakar mati. Subuh gitu landas isiap selem lan panak-panakne nujur ke pondoke. Nekad itu isiap selem ngomong, jero sane meduwe pondoke niki. Dados ke tiang ma embon riki. Terus ane ngelahang pondok itu muka jalanan. Boyo jelen meng luo ane madan mengku. Mudo nyai mai siap selem. Gitu mengku mataku masaut siap selem. Jero meong dados ke diang mo embon riki jero. Diang lan panak-panak diang hujanan dini dados tiang dini mo embon jero.
CGT do siap selam CGT seni gayane do mai lapun ke tengah mewon ini ngoyong di pondok gelahe gitu asal ngajakin siap selam ke tengah pondok subuhnya lu petang siap selam dusing manis samire siap selam nina imengku lan panak-panak ning ngerem gini dia nah cerik-cerik aja kejang petang ini irago lakon pesta besar party meme subuh ngelak pengino lan panak-panak nih popidu ajak pun tanpa jadi gitu minggu ngomongin teken siap selam mawinan siap selam nundun panak nih ngajak menggedi di ditu ning bangun ning bangun ning imengku nage ngamah raga mai ingaran menggedi masih ngamah deken mengku gitu mengku gitu siap selam nundun panane subuh gitu panane siap selam mengkeper sekewese nyantasin panggung swat bodoh siap selam gitu minggu mataku aduh don die mulu siap selam masalah sebalik gitu gue kesana swat bin panaknya siap selam mengeber bodoh siap selam gitu minggu siap selam sahur gue aduh don dimulai ulung jadi kone ido gelagan dogen tidur setonden siap selam ngalahin ido gelagan iya nuturin kone ido gelagan kene cening do gelagan jani meme lakar ngalahin cening melahang ibane medayu dini yening imeku lakar nama ibu melahang ibane medayu orahang ibane nupaik beni nutusing pantes aman orahin mengkuke mubuh ibu tangkati tubuh yen subuh ne keperang ibane itu subuh itu lantas imeng siap selam mengeper ngalahin hidup suap siap selam gitu minggu petakun nanging dusing ade ane nyautang bodoh memunyi siap selam dusing masih ada nyautin bodoh memunyi siap selam dusing masih ada nyautin gendang bahasa ketomos pedemane siap selam imengku cetak kencut nepukin ido gelagan dogen enu medem tidur adi ido gelagan dogen dini siap selam ajak anaknya ane lenan hijau sinah subuh ane orang don timbul ulung boyo jelek wa siap selam mengebar ngajak panak-panaknya
beloge wake kini siap seneng. Gitu ini teke jani panak neneku. Meme, cek kangwang bos siap serike ni tanpa me. Cek kangwang bo me, aja ke angon bakso, aja angon fried chicken. Kangwang ge subuh me. Masahut idolakan. Jero meong sampunan jemakin di tiang aja ngejero tiang kare cerik ben tiangnya anu pahit jero gitu idolakan ngomong. Yen jero lakar ngajeng tiang ngorahin jerone ubuhang malu tiang apang tiang kan ditumbuh bulu. Yen subuh tiang tumbuh bulu sinah ben tiang lakar jalan itu jerone dados ngajeng tiang dados nampar tiang gitu idolakan minggu masalah. Nah lamun gitu jani ibu lakar ubuh wake gelisang sampo makin idolakan subuh tumbuh bulu popok bulu subuh iya gede. Imengku lan panak-panaknya subuh saya gelakar nampah idolakan. Ado anengai baso raja, ado anengai kuah lakar nampah idolakan. Dolakan, jani subuh ibu musik bong lakar nampah wake. Jani ibu subuh gede, jani ibu lakar nampah wake. Idolakan. Jero meong sedurung jero nampah tiang keberang di tiang lumut panglu apang jalan ben tiange. Yen subuh panglu keberang jero sinah ben tiange lakar jalan lakar enak. Gitu idolakan. Minggu landas ngeberang idolakan. Di keberang kepanglu cengat kepar idolakan tegah ganti lantas ngecek di luar. Cek imengku sahasu nyakrep batune entu. Lantas aku sagrep kene imengku. Cek batune sagrep idolakan makejos yo. Nanging imengku ngeleng semi-semi sawire iyo nyaplok batu ane ado di geden idolakan. Ingin jange bunga delai ingin jange gitu eling mengku ke semi-semi sawire gigine bunga nyaplok batu. Idolakan gede iyo ingkel-ingkel sambil ngomong gede. Ngangi gigi bunga nyaplok batu. Ngangi gigi bunga nyaplok batu. Gitu gendene idolakan ngewerin imengku semi-semi ngeling terus sawire gigine telah bunga nyaplok batu. Nah, lita-lita sami amunike satuannya nyane ibu ini satu siap seneng nggih. Nah, iraga nenten dados madayo corah. Iraga harus ngelah
sapunika presida ketlatarang ibu indik teknik masadua lan tetikesan masadua. Kirang langkung nyane ibu nunas gengrene sinampura. Suksemo antuk galah nyane ibu puputang antuk paramo santi. Om santi 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 om.